TikTok miso YouTube channel thir tu te in zawine che baile vek ule July ni song panga sang ni le song paruk ani a chu zana nge chuan Pakistan rama thingtlang kholian lo tak pakhata chuan thina in thla azar don ani ti reng tu mai in an thlok lo chun lama chuan chu khuwa cheng te chuan an na tul thokin hun an mang liama tuna chun ha changna hun mang turin anin bo se tan chome kani chun ko ang chuan kian zai rel tanin kola chun ni chu a eng sen phuta thin khatan chun arab thlak thei hial ome chuti lai chun chu khuwa in pakata chuan mi tu emo chun lu adil nge ni ti hriat takin pon lama tang chuan kongkhar chu akik kar kara chon tu ro an mai lo ma se kongkhar kik tu chuan beidon san tum lovin kongkhar chu akik le thina chuta chung lama tang chuan thom ron omin nu upalam deuh chuan kongkhar chu aron hongta a meche pakat burka in bela lawin thuam phui tlat kongkapon lama loading renga mu chuan atira chun tu nge ani remai lo chum hei chia pon lama kongkhar an hun nga ka loading reng chuan aburkha an hli chuan kongkhar lo hung tu chuan makti taka en chungin heta engei lo ti pain rang takin in chung lama chuan apat lu ta thuaya kongkhar chu chung lama chuan akal tanghal bok reipo an thuman om love kongkhar in kik thom chu an threle ta meche pani te chuan hlau thong ti hriat takin an mani chu anin en reng ringota pon lama chuan tunge omang ti chu an zo na ani meche lano pangjok chuan kongkhar chu honglo tur chuan atia ma se thil paimo aloni thei kongkhar hon lo ngot chu dikin a hriat lo awang chuan inei tanu chuan hlauru tak chungin kongkhar chu awa hongta a pona chun tlangwal lo palem lo tak lo ding amu chuan a thohuaya in chunga lu tura asom nu chuan hlim takin an in zui lu ta ani chutlangwal lo kal thar chuan asir maya meche pakhat lo om verang amu chuan alom lo melin a huat mel hle a atong te chu ba deuh nakin athin dim na chu in sum harsa ati mel hle ma se an hanin kom rei deuh nu chuan an borok po chu a thakhatta ningei chu na lang reilo te hnu chuan zan alo ni a an ni ho po chun an ma ni bunat tur lam thu chu an pan ta sang sanga ti chuan zan hun chu mang liamin jing khuwa alo warta chumini jingkara chuan me cheno pangjok ama zan lo ka hlo thing thar chu ama khum nge ya chuan thi in an mutaringot mai ani hemi te hi tu tenge an ni a hem he chunga hian enge thling tamai alandana chun in mel thiat savek an ni nge in alanga ama zan khan engchi enge thlinga chunu chu engwanga chulaya chuan thi charingot nge an ni ta kanga mani in tilum nge ani anga rong taka tha jok athat tu chu tu nge ni angle chu zong zong shatur chuan ka video atop thlinga milo thlir sak turin kan som chowa abulte tangin tuna hian kan chui chho tandon ani milarte hedin mundik tak hi itam tak chuan kan chut pui thiam lo thina sumle pai tam tak neya nuam tak mangreng angin kan ngai thin adik na lai chu aom na me umai ma se chu ting thling tura an thorim na te kan mu mai sak fo thin thung milar tam zok hian an jin konga hian kongbum bo tak tak an zo ve a thin khat pe chu an society nun phung kalphel rak khop poin an cheve bok tuntuma kan thlir tur po hi heting lampang deuh hi ani a angai nom phian mai bok atop thlengin lo ngai thala ingai dan iron serve thei pe chuan alom om hleang tuna chanchin kan seitur faya azim khandil bolok tia mitam zokin an thiat hi kumsang kha jakwa samko pakhat mars ni khata punjab pakistana chungkore theive tak pakhata tangin alo pianga unau pakua mi pa paruk la me chi pathum ni in an eizon na chu apa sum do na chete chu animai musulman sa ko bi tero ro po an chung ko le an khuwa chu an fir le maya me chi chu ina om de top turin an ngai thin lo thei lova po nan chuk ve ani po in burkha an hangai turangai ani a an halawani chuan soisel na le diriam na tam tak an tok zui thin chuti society cheng an ni awang chuan apa chuan khandil le alai zon te pani chu school kala zirtir na an don po chu arem tingai lova
chu an chung kwa chawa thleng ni loven an khomi te in enkol dan chu ani hrim bok chung anin enkol dan le khu khirna na salutuk chu ano pan lai tang reng chuan khandil chuan angai thei hau lova in chunga tumreng te chu hrithiam loven pon lama no pangdang te chu in fiam puin hun amang fo thina alo nula choven hu po chuan burkha halova pon chu mai te chu ching chovin pon lama chua thenom te ina movie ente chu aching chho ta zel mai heti la hian Bollywood movie chu angai sangin lemchan lam chu atui chil view to a ma se chu chung ta chuan an hrithiam lova an ngai thei heklo me chianula ve ui to tv en tura bidang ina kalfo mai chu anu chuan moi lovati in a khongai review leisia atopa chu nei le nei lovin tv chu alei sak ta nge ani chuta tangpei chuan khandil chuan lemchan thiam ta ti dan zer chuan a hun chu a mangliam ni tin thin ani ta deu ber mai apaya ro chuan chunga tui zong le athil ti te chu atana tangkai lo ani zia asui khum fowa pasal nei tirwat chu a thaber chu na ngai tap ma se khandila ro chun pasal nei lam reng angai tu lo ril ru le tum sang tak anaya ina oma midang rong bol sakringot mai chu atum lo mania sum tho chu ave nge chu adu in atum tat bok kumsang hile pasari kum alo her choka khandil po chun anun dan chu ala chum zum zel milar hoi her le an tong dan te an kal dan le engkim mai azir te chu aban san du lova chutinga hun amang reng mai chu apa po chun angai thei tame ulo afanu riat lo chu na pasal tur chu alo ruam han sak tami mai le chu thu khandilin a riat me chuan aril ruana in athin rim hle a ma se pa thuya ro nil ngam chi ani silo abei seina le atum ru na zong chu alo tling thei don talo ni anga in rilu na tak chuan palo hol lok to akum aya upafe asik Hussein chu pasalatan chuan anei ta ani masani nei na chu atluang lo hle a asik chu mi thatak alo ni lo pi a khandil chu ani nei na chun atui thei thlot lova sumle paya an har sareng mai le apasal kutlak ching tak ni box si chu tar sha ati view thin ani kumsang ni le pakwa chuan an fam saber tur chu khandil te chuan an nei veta a chuta tangphei chuan adin mun chu akhir zualin atan chuan engkim mai chu phurita achang zo tabok aril ru beidong le shom tong khong chuan ni khat chu anin lama chun a pasal chu a hosan taringot maya masya chung ta chun in then chu du loven a pasal te na pok chun an thon let le a pasal thin rim chuan dimna tel mi alo chuan lo sei sak chun zamin hemi tum hian atur na sa hle ani hunaliama an chunga din mun chuan thatlam apan theilo khandil po chu anin lama chuan hongam to siloven a pasal kut thak no ina chu atur tlok mai thin ni khat chu in nge tu har thut ni om takin afa nau sen chu apoma kirle to reng lo tur chuan women shelter lampan chuan atlan pui ta dai mai chulai hmuna chuan an han omren rona ma se har sat ain atlak buak le ta women shelter a chuan mi an tamin e tu le tuin tu te chu annomo tok an dong lova akha tokin hri aleng fo buk nen khandil chuan shomati le ta hle maya annu fatan kong dang dap chu atulin a ria ma se an momo te thuk chuk turin afa chu a en kolangai boksi tingai na dang sha talo chu alaka lung oilo em achung te chu apan le lo thei talo ama chu pom du to lo ma se afa tal chu en kol sak turin apa he na chun angen tangota apasal la ka po chuan in thenna a thelut ngal bok chung thu chuan an ta te chu ati thin rim em a khutla mi tam tak soisel an hlo zui ta bok nen atan chu na hoina lama piang chu ai pik zo tawak mai ni in alanga ma se chung awa chuan beidon ero atum lo hul hol mai atum ber chu mani sum tho chu ve chu ani awan chuan theito pin na chu azong ve tang hala atira chuan coach basa hostess ang chuan thokphotin khokar konga passenger te chu puin ei turte asem thina ama po chu no mati in midang antran pi ve theite chu alim ve le thin bok huneng mo chena tho nu chuan kumsang ni le som pani chuan anha chu ban sanin Karachi lama ain sunta ani Karachi thlen hian vani thla takin talent manager pakhat nen in hmel hriat na hun an nei ta hlawa chupa chu na sataka puin TV project lien lo te le
advertisement te naw de wa te chuan inlan na chance anei chho ta hlo mai ama amela chiat lem lo ba ka tun ma tanga milar te nun dan hoi herle chezia anket uak thlenga lo zir thin ani boka azain producer te mit po atlung chho ngal viawa sumle pai tam zok po athok chu ve thei te hial mai chung hun lai chun an kholama anu le pa te chu bi in an ha tho chung chang te asoya an he na tanga atlan bo wang chuan ngai dam te dilin afa an lo enkol sakawang chuan lom thu a hril bok anu le pa te po chuan ti tak zeta ngai dam dil an fanu chu an hmangai na ala bo bik lo awang chuan lo ngai damin bo ruak chi an nei te chu an siam tha a thlatin khandil chuan anu le pa te chu poisa athon ta thin ani kumsang hile som pathum December thla khan avai khatna tan Pakistan rama chuan za inti siek na lian tak Pakistan idol chu thlan ve ni in chumitum chuan khandil po chu ain lan ve nge nge a ma se audition po paltang lavin atla chiang hle chuti role ro chuan khandil chuan atum chu achianga zai thiamani lo zia po a ria atum ber ero mi te hmel fiat lo be zel chu ni in chu ero a lo tling view thung ani chuti vek lai chun Pakistan rama chun social media then khat chu aron lar chhotana media chun an ngei ven hle ti chu khandil chun hria in man tangkai dan a om aring tatlata tangkai taka hmangei po chu atum bok atum le adung nge chun social media chu alo chil chove ta a midang anglo takin athalak post vela po sensor atlem angreng hle mi telo hria chil sa to ani na le angam hoi riu na awang chuan follower anga chak tle renga then katin hmunom tia an fak view lain then khat mit ero chu akham tan ta view mai ama du lo tu te chuan an sa khuwa te borbang tu nianga in midang nuna hung thalo tak anei don ti in comment lama na tak takin an tong khum thung chuti mek lain then khat chuan huai sen an ti in an ngai sang letling phiana azidang lam takawa chuan tok sowa inlan tura somna te hial adong chhota a inlan ve to na la chu thalai te chuan an bo ri zel ta mai bok nen brand chen khatte po chuan an thil siam chuwa advertisement ti saktur chuan an som chhota mol mai bok chuti hunlai na na chuan khandil chu alarin sumle pai po a hailut na sa a hausak na po apung chakle anu panlaya alo chak thin din huna chuan ading chho mekin kumsang ni le som panga alo thlen me chuan Pakistan milar jinga Google search number top 10 na alang chho man der to a athosoi rang chu meeting la event ber te jinga mi ani chhota bok heti live vekin anu le patetan innuam tak newton khuwa chuan alei sak nge nge ani khandil mi ji hi amak angrenga Pakistan Prime Minister National Cricket Player ni thin Wasim Akramin kumsang hile som panga a anu pi then khan a in bula chun mi puite ko khomin media ma Wasim Akram nu pi ni tura a in pe thu apuang mi mai bok akum le kumsang hile som paruk kum chuan Pakistan sarkar chuan an sa ko dan le an society kal anga an ngai awangin an rama Valentine's Day man khapna thupek ati chuak thut maya sumitum po chun khandil chu adu lo berte jinga tangin chalai ten an thlop chhle nge nge ani video te siamin Valentine's Day chu nuam thayang bera mang turin chalai te chu afui mi mai bok in hialna chukchok thei thil mi pui ma a han var chu te chu alar na ti pung tu ni anga in nuam ti hle thina athazogi mo thalo zong po ni se mi mer riat lo nia sumle pai lo chu kha atum ber chu alani renga wangin ama du tu tam tak an umreng lain ama hotu po chu an pung ve tial bok alar chak na chun du aya thui akal tirta ani enge ama du lo tu te intel khom chuan social media petition siamin mitam tak chun ama du lo na chu an au chu pita a chumi shin chu lo langin social media a account pakhat chu ti top saklai lok ani ta hiala mercy som ni le pani sang ni le som paruk lo thlen meu chuan chu account chu ti top pum hlum sak ani ta ani kumsang ni le som paruk April tha vek chuan tokso pakhata chuan online interview nei turin khandil chu som ani le ta a social media account ti top sak chungchanga angai dan soi turin ansa khopi thiam pakhat Mukti Abdul Khavi chu som telani bok chumitum chuan mai chana ngai khandil chu mukti chuan mu adu thu asoi mok maya khandil po chun remti in online interview an nei atanga thlani na zun thla chuan mai chana chuan anin muta ani
chumi te pahnih in hmuhna chungchang chu mitam tak ti ani chhole ta a achan ber ni alang chu pakhat sa ko pui thiam mi za kai ani a pakhat la mi te ngai dana chuan sa ko ngai saklo le khovel mi tak an sa khole an society ti borbang tu alo ni si chuwa chapa anin hmuhna hmun chu hmundanga po ni lovin hotel room a an pahnih chau le ngalin ani a mi pui ta chuan chu an re thiam lo ani ber an ngai that lo sa to nak lain khandil la chuan hotel chunga mi pat mai chiat na konga mukti chu achet moilo zia caption am hangin an thalak dun te chu a social media account dang atang chuan a the dale ta chui mai chu thuai ro chun mukti chu a phan na sa hlena a an pahnih boina chu social media hmun lu tu ber chu ni in chutila chun Pakistan a chuan an la dun vet hle veitam tok sowa chun in lan tirin thiam chu seile in chap charin hun an mang ani da deuh ber mai achangin amimal ve akom anni a achang le arwala kom anni bok dipuita po chu nge dan siam thiam har anti view mai khandil mutura hotel room ama chawa mukti akal ringot po chu tam tak chun mukti chu andema train khat ero chun khandil in dot asoi ni in an ngai tlap thung an boru ka san chho tak em awang chuan atopa chuan police te hial in rol angai chhota a police tele media lamte tang ho chuan khandil chu tunge ani chi khwi tanga lo chor chunge ani ti chu an chui tanta apian na khuwa anu le pa pasal na in fa hial anei to ti riat chu ani ta ka chuan mi puite chuan mak anti in an thu riat chuan abara khei tak zat mai an be sei lo la rin lo lutuk background nei alo ni ta ka chuan mi puite chuan thin hrikin an chir the zui na sata hle mai bok social media lama hate comment pek mai chu du tok lovin phone call mang te chuan na tak takin an tongkhum ta fo mai nen me che chak tak ni thin khandil mu po chuan tor har ati in aril ru lam thleng chuan ngong na satak anei chho ve ta hial ani jun sang ni la song paruk alo thlen chuan khandil chuan adin mun chu lo thon oma a omta ni angain police ne na chuan ven himna adil ta hiala mase police lam hian ven himna chu an pe du haulo ama a ama angai sanga lom em thin tu te po chu a mel ma an chang zota a khoya tang ba tran puina a mu tak lawa chuan Karachi chu chu san lai lok chu thabera hria in anu le pa chen na mun miutan lama chuan July ni som panga chuan akalta a chu tira kan ngai thak he thon thulo in tran na kha anita ani khaminia kongkhar kik tu kha khandil ngai chu ni in kongkhar lo hong tu po chu ama hring tu nu amangai em anu chu ani tu man shalo se adu awangin khandil chuan burkha aha a anu po chuan arin lo lutuk maya afanu amuthut mai chu mak ati hle ani kha relo te hnuwa kongkhar lo kika lo lut veta po kha tu dang ni lovin khandilina mi pa wasim tia an kau chu ani wasim chu na farnu chungchang mi in an soina zong chu anom na khoti takte tang chuan alo shave a veitama farnu awang chuan chirthele musitna alo tok to thin a farnu chu mai che duk dak lo le no che zur ang hiala mi nan soi thin te chuan atina in a farnu a huat na le aza na te chu ani telin azwal zela tul thana thlen jan po chuan na satakin an una chun anin hawa mase khandil chun thlemin engkim chu atana ti ani thule sumdona lian zok anaya meche sa tak nupuya anei theina turatana abe sakna chu hrethiam turin atina sahle chuta boru ka sang khai deuh nu chuan wasim chuan an chung ko in tur theitui chu siamen khandil ta tura chuan sleeping pills chu apol sakta a zante alo rei deuh tak nu chuan an muna tu thawa chuan kalen mutmu chu an tu ta minute reilo te nu an mu hil tawang tia chuan wasim chu thola in khandil mutna lampan chuan akala afarnu engma shalawa khumalo mi hil CIC chu laina na tel mi lovin avathatta ani chumi nu chuan thom dim taka chukin a chen na kholama a hole tawangwanga tu mai na thom chu an thelo ni in alang wasim hian afarnu athana hian zep tumna emo in thiam lo na emo engma anei lo baka an chung ko zo omna hum himdana afarnu chu that ani thu chu in chuan mel takin police te ma chuan asaya ain pona zong chu mai engma nei lovin
media lama chuan ti chu avek ani awang chuan mi puite ti tuibera alo changhal thuaya women welfare organization lampo chuan marun langhal vatin chungko zo omna hum him ti chuan lama wanga me chiate nun na lak ani thin chu andolo zia chu kongzo in antlangaw puina sa lebok khandil pa ngai po chuan afapa in a unaw nu wathat mai chu pomhar sa ati in afapa laka chuan athin rim hlea shemna na thayang bar achunga chuan lekko ngai se adu thu asoi ve hialbok kumsang hila som pakwa chuan wasim chu thiamlo chantirin damchunga lung in tang tura achung thu chorel anita a mase amanu ngein angai dam thu aseita ka wangin kumsang hila som ni pani February thla khan chu azalen anile ta ani Pakistan ramdana hian tual thana emo hleilen na enga po ni se atur tu ngai hring tu nu in angai dam ani chuan poikhoi tu chu zela tanga chu thei ani a chuawanga wasim po chu chuatir chu ani khandil nu chu na puitu rang chu apoi zo vek to a ka fanu ka chan ma na ka ti to lain ka fa pale zel dam chunga zela atang tu chu ka ngai ngam lawani ti in asoya fatem mangai le antana hringnun mangzo vek thin nuril ruwa chuan a om vio thei ome tirtu te khati zong kha tun chuma kan ti chole thei chuni ta sela video te milo thlir sak le wangin in chunga lom thu ka soile e